Karbilong ri berta kelang rapet doana rat pensbi aprang sinil hin pen kardon pajrik no kardom pini karbilong ri berta kethan pon jibang nejit kamsa non berta thepi langpon eksinang di food treasure asai hemlang chokomara tumpen aron ripen tangka ka chen ki pangle ma puthak sodak pen kang sai dengbek nang jipusi ksia tumpen sodak pen ki hangpong Yopani MSC konsensi ke parapan holo khwa arong along Assam Tea Tribe Student Association sa tumpen pharengke mai kang nipon Hachakan eroyelong karbiara tum adon tin hem tun along pansam milurut kaidun pejia phansi hampang song song photum pen kachunung ripon Jengbong tharbi abialong karbi honghari chingrum amai pi mesen pen pachun pon Hill State Democratic Front Surupathar Hawaralong Constituency Committee ke seng mesen pen pachun pon non puthot berta ang ton pen langpon eksinang non kachari bom BJP sarkar atumki mithang semi chuchi lapen ka prega tumba phansmi aron ripen ki chu pangli ma bangi khang nun jilapen chakchi pusalang ni tumat happy MPLC click semi chiphai ponlo bon semi inut bhani chokomara tumpen pini arianta tangka ke chupen ke chu pangli malam ki semi non anta do bomlang lapuson ta taxi dipu treasurer sai hemalong pensmi inut bhani chokomara tumpen ajara sai le claim PG pu we fi semi tangka bang ke chen pangli ma sai si claim pa prangrong ni ti pusimi alam nang klang lo La solam ki aputhak pat sami kedam tang arkoni phainer ke parni sami karbilu charlie asong tripia rap konchun mga joreng chinghon lapan ki ari sang ho tum pen sami kedam tang arkoni phainer ke parni karbilong disia hem an palidam si complain alu made pinpur sami pipajur dam elo di food treasure asai hemalong chokomar atum tangka chu en panglimpu alam arjulong lapan ki amhor sami theklong lora jok penchi karbilong disia phan sami pinpur alu mate complain alu sami pipajur dam elo Lapuson tak taksi karbilong tamas council long pen sami ke chopang lim tum pinangan ke tu la so bitex militar lem nang jipu pen ajok pen alang tum ki hang pido ponlo la pen ke alang li tum pen complain la loki pi made pin por loki pi pona teng pen ji jongsi this is the siding deal putang te sai jok je pen karbilo chale song tum ke aring tang ring pen ke song sai smi deng pon ji pusi ke se tripi rap kan chun bang ajoreng chhon pen prenge chilu ning je pon so puthak sini tum dak dc pare district commissioner phan member sia complaint letter bang pilo asi laso complaint long bang ke tum dak pilo tum dipu long dak treasury office long phan sini tum dak semet pet bang e panong lo laso at treasury office long itum thek long lo je dak ko an ma akam ke do an da at table pen table along tin na table long si dak tangka bang ke kipinang lason thek long Lasi itum kai ke arjulong bom lo itum non head pele lam kimi kali da treasury office long bangke tangka KN puke non head long pele lam kimi kali laso jok si itum pini ke se pen bustame isi a videos bangke theklong lo itum evidence bangke dolo laso jok do pen sin itum disia phan bangke pilo evidence pen chenglo isi complain alo bangke itum ke se song pen bangke itekang delo athema tipon ma pulotang de treasury office long puchodali itum da karbeng long kwan itum department do antami do lab la bangge di itum tangka KN la puson theklong contract tum pan cheklo kapre pine bill ke ba pass na de itum tangka ki pinang si do peti la si dak treasury office long bustame non bangke pilo table pen table long tangka ki pi bangge theklong lo la so teng meng si nitum bang da pilo KSA pen bangke la ke chok che corruption bangge la ke pawirnang ji po joine si tangka KN na pawirnang ji po joine si itum pini bangge KSA song pen bangke la dak isi complain alo bangke nang pilo la so lo nitum dak evidence tame nitum pilo video footage do la so video footage nitum pen drive pen PC dak DC office long bangke nitum bangke pi delo la si nitum bangke chuni ri job de la dak DC pen tame non chingkilong pamilo alang tame nang chikchak dun pamilo nitum la so teng pen inquiry po inquiry si kopi ma lo teng do pen bangke la tum bangke inside po pusin nitum han bang lam chak na pi dun pamilo la pen nitum da ningthe do pamilo non chingki 100 pen ke pilo alang tum bangke arpu cheklem pami po pusin nitum bang ningthe ponlo athema pipon ma
alang tum han jong si non ta itum full evidence pen do pen ta eri thu bup lang pulo tang de la ke bang jin lang por te lan so se si la tum phan ke claim moi corruption claim moi ba pilo ghus chonoi bribery accept moi ko am si la tum phan toy rong pola bang nak tum chok claim na thang ake siksa ka velo non ke aron pen da thang da velo put lom si la so lom si nang le rok po atimai tum video footage pi pa me da ta video footage pi pa me pen da jong si claim pulo tang te la son si alang tum phan ba ke atwar thorong ason po asi ni tum ta me kese pen da pulo je la pen pini la so jong si la ni tum ke to ka teng tum complain na teng jong si action and pon pe pulo tang de ke wang jila por sa me ni tum ba ke la so against corruption against bang ni tum kese sala jong asong pen sa me ni tum ba ke pilo ar muche jeng plus ta me padona ko polai ke wang jila por bang ke asi ni tum pini bang ke isi formal letter si picholang mo jong si la so teng pen alang tum jong si patoi te bom lang pulo tang te thang action ke deng ni tum theklong le pulo tang de la bang ke wang jila por ke kese pen ma ke ser prunset si la bang so por bang ke kache song bang deng por Ti tribe atuma phan ka panong pillar Jagannath Skill Development Scheme ka chingthur our psyche pi pinyani anta ke long dun de da chok pensi Assam Ti Tribe Student Associations atum pen phrengke mai ni ponsi asiang tong chpa du dun renti lason si alang li tum pen kaning je pon ateng no potang ti Jagannath Skill Development Scheme habang ka adivasi khai tum phan panong pillar mati kipa pi hupen ga prang dun chia phansi Assam sarkar atum pen pangdak ponlo bonta bangsu scheme ke long dun de da chok pensi alang li tum pen ninga samsi chpaklang ponsi jongsi bangsu scheme longdun asonte adivasi akhai youth atum ko anloni ka chingthur dunji athi ladak ke jong pon ateng ni putangti vocational training weaving training hospitality lapen ki entrepreneurship our site du busalang li tum pen jong pon pinpur mi assam sarkar pen pangdak pon Jagannath community holcom skill center bangsu a project 500 skill center aphansi budget 750 scroll scheme pen pinyani anta deputy speaker dr numor mumit bokajan la angkangalong hulu khua along kewan thekhtera jok pangke chitharak nang jibu alang litung labang su pherkia malong pen jong pon bokajan pra gypsum rongpi karbi long riberta প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন নৰ কাৰণে প্ৰত্যেকখন বাগিচাত জগন্নাথ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ চেংচন কৰিছিলে আৰু সেয়েহে আমাৰ বৰপথাৰ চাহ বাগিচা আৰু দেওপানী চাহ বাগিচাটো একোখনকৈ জগন্নাথ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ চেংচন কৰা হৈছিলে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক যে এই যি জগন্নাথ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ ইয়াত অনা হৈছিলে ইয়াক কিছুমান ব্যক্তিয়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰি পেলাই অন্য ঠাইত নিৰ্মাণ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এই সন্দৰ্ভত বৰপথাৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে আৰু দেওপানী বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে ডিচি বাইদেউক ৰিটেন কমপ্লেইন দিছিলে কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি আজিলৈকে আমি কোনো মানে পজিটিভ ৰিজাল্ট দেখিবলৈ পোৱা নাই সেয়েহে আজি আমি অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই এই সংবাদ মেলৰ যোগেদি আমি অত্যন্ত দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু এই যি ষড়যন্ত্ৰ কৰি পেলাই অন্য ঠাইত লৈছে যিসকল ব্যক্তি ইয়াত জড়িত আছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ কেনেকৈ চৰকাৰে আজি আমাৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলত বিভিন্ন আঁচনিৰে শ্ৰমিকসকলক হওক বা যুৱক যুৱতীসকলক হওক আগুৱাই নিবৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আনফৰ্চুনেটলি ইন দ্য ছেইম টাইম কিছুমান ব্যক্তিয়ে আমাক প্ৰতাৰণা কৰি পেলাই আমাৰ যিখিনি বস্তু আহিছে সেইখিনি অন্যায় কৰি পেলাই বেলেগ ঠাইত বনোৱাটো আমি সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই গতিকে ভৱিষ্যতত যাতে এনেধৰণৰ কাৰ্য নকৰে ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক আৰু যি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ ইয়াত আহিছিলে পুনৰ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ হয় এই সন্দৰ্ভত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডিচি বাইদেউক ৰিটেন কমপ্লেইন দিয়া হৈছিলে কিন্তু তাৰ পিছৰ সময়ছোৱাত আমি কোনো পজিটিভ ৰেছপন্স আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ বা কোনো ৰিজাল্ট আমি নাপালোঁ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে জগন্নাথ ভৱন স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰটো অন্য ঠাইত আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক ডক্টৰ নুমল মমিন দেৱে তাতে শুভাৰম্ভ কৰিছিলে গতিকে তেওঁ হয়তো এই বিষয়ে জানে তেওঁৰ জনাজাতে এইখিনি হৈছে চাগে আনফৰ্চুনেটলি মানে কি ইয়াৰ বাগিচাৰ মানে
শ্ৰমিকসকলৰ লগত বা যুৱক যুৱতীসকলৰ লগত এটা প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে কাৰণ চৰকাৰে ইয়াতহে নিৰ্মাণ কৰিব এই স্কিমটোৰ উদ্দেশ্যই হৈছে চাহ বাগিচাৰ যুৱক যুৱতীসকলক দক্ষতা বিকাশৰ কাৰণেহে এইটো মানে চৰকাৰে এটা মানে প্লেন কৰিছে কিন্তু কেনেকৈ মানে এই চৰকাৰৰ যি উদ্দেশ্য ইয়াৰ অপজিট কৰি পেলাই বেলেগ এঠাইত মানে উদ্দেশ্যবিহীনভাৱে কিছুমান ব্যক্তিয়ে জাষ্ট এই বিল্ডিংটো বনাই পেলাই পইচা খোৱাৰহে উদ্দেশ্যে মানে এইটো বেলেগ ঠাইত লৈছে মানে অন্য আৰু যে চাহ শ্ৰমিকবিলাকৰ যে ইয়াৰ পৰা বেনিফিট হ'ব কিবা হ'ব তেওঁলোকৰ কোনো মানে মতলব নাই মানে গতিকে এইটো বহুত দুখৰ কথা হয় মানে আজিৰ তাৰিখত অসমত আমাৰ জাতিটোক আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী বা আদিবাসীসকলক আগুৱাই ল'বৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিবিলাক গ্ৰহণ কৰিছে সেই সময়ত এটা স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ অহা এই যিটো আমাৰ অনুষ্ঠান আহিছে সেই অনুষ্ঠানক অন্য ঠাইত বনোৱাটো কিন্তু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হয় Arkoi phai srikep ani anarlu por phai siapor malom Karbi Culture Society Karbirong Saramai Karbing Longrong Saramai Gari Gangbura Association Karbil Film Society atum chalang pet pensi KSSTDP diputara lang solong phenke mai ka nipon Karbi khayalong sami ason traditional kikan dupik la chuang bong pen hachak kikan sami isilu hachak kikan la pen Karbi atum lokhilo me hem ka chewan kichibi ki chirim apor husil bangsu hachak kikan pon labangsu hachak kikan labangki hako hulpinta nang kanbong bang bomsi labang so hachake kan labangki Karbi National Dance basi hokpon lo lapen ki arkoi ni phai kripli apen bangki iruyang bong bangki hachake kan irui busi hokpon lo lapuson taxi Karbino Thomas Council atom sami nini aparman hachake kan aparman sami holiday sami pipon lo lasi Karbi etun labang so hachake kan irui lo bangki adon tinalong pen sami milurch kai dun pen labang so hachake kan arui e pamandun lapen katalon pe jia phansi Hampang song po atum pen prankia mailong pen chunu ripon. Arkoy diklo migrate dipen. Itung kado bela chini lo. Arkoy diklo putang te itung hachak ikan marui. Lati itu kado Thomas Council nastame hachak ikan arui aparman nian itung pan holiday nang pilo. Lati itung do becing wai lo. Bangsa boleh kita nang tino la pe itu kaya ditang Karbi hachak ikan bangsa ikan nang solang do arat kami itu tinitang adutang bangsa hachak ikan jiapan la pen hachak ikan arui itu iklam udam tinitang don rat kecil muri penting lo itu sok sang aminu tak ba sok sang kecirin min alam tepi itu apa kan lalu sudah tak rada pan itu ning kalau saya kan enggak abon tin atau nanti sampai akan kan arung itu abon tin lah sampai itu nilai si kecil kayak bagi pan nak kita jadi ini ini apa nak itu kiro cerita apa cerita ini aku ini saya setiap ini ke kawan ni Karbi tang song saya hemlong Karbi tang song Karbi rong asarame kra Karbi rong asarame kara Sokari Gangbura SGP lapen Karbi Film Society KRS Kirumsi song ahimpen singwat patte ponti kebangji akoy mipai tripli ini kara rock anipen tang jeng ponsi hatakikan Karbi National Festival 2026 aninkan parman Peman ponsi labangso hatakikan aroyahut Karbi Arab doan tak aliw alon pen hatakikan ketalamun perji apan song matung ahimpen ini pon lapen laso hata kikan arui anesia paman melur adon tinda kacek kay dun rap ji panti solang do ka biara pan itu song ko ahin pen tingli pon iglo lapen ahok pet hata kikan mate kay jutang ke paring dia pan kewang hilang kita me ka biara doan anikan rang kita me kata London versi pan itu tot nang tingli pon kilo yek pen itu tok pen Masuk hati ikan radapan Tang dak ratang tapi ni dalam pintu Apa tengok Karbi pun masih Karbi atum chokli chu phiju nim kirimatum lapan chu se chokli chu phiju anat lapan chu se pang tang pon thuji pangchu pon thuji pu ake mang pansi kedam tanganing kana hut pen semi Karbi honghari chingruma mai pi semi paman ponsi chokli chu phiju aputhak chithan chimum pon lo
lapuson thak thak si kedam tang arkoi ni phainer kep arnis tami ves karbi anglong philang pi chingbong karbi abi aklam along pansmi karbi honghari chingrum amai ip sami paman ponlo karbi honghari chingrum amai chingchi aprang sami adap a formalom karbi honghari adhorom asong alama sami pangjar pon labang so phi kalitanga tuma phansimi chiki mojai mekdeng ponthu la der pen karbi honghari chingrum amai pi sami pangcheng ponlo mai along alihia manpen Karbino Thomas Council CM Dr. Chram Ronghang MLA Dorsing Ronghang EM Prabhat Chandru Taru Karbi Richu Longsing Ronghang Lapenki constituency pli Karbi Honghri Adhorom Kirim Arong Asar Asar Hitumtat Pen Chenglok Bangsri Pokep to say Aratum Stong Dun Pensi Karbi Chokli to Pijo Putak Stanchi Mumpon Karbi Honghari tum Hako Pensmi Chokli to Pijo Penabang Bom si Arnama Pansmi Rizumi to Hangpon Bom Bang Bomlo Bonta non obi kimi tum lahai chokli chu phiju nimurkom kirim tum ing aro hoy ason si thek on longlu lasi chokli chu phiju punta lapan su pang tang pon thuji labade pang chu pon thuji pu ake mang pan si Karbino Thomas Council CM Dr. Chram Ronghang pen bori pon si labang so sai semi teng pon bom lu pu si MLA Dorsing Ronghang pen phreng thing du ning je pon board holben great son timung karbi long riberta si pini bangke ahok ahak itum fisar ben pusar pen laso chokli chobujo chodom chodi labangso bangke aron barimba honghari labangso adhorom busitum jipulo silabangso adhorom ilitum cheklo arni langroi langjeng hansi tum chodom chodi trim taram hansi chodom chodi lo silabangso akadom kardi ilitum non ke franga bangji uwi ki mi tum bang katini jang la sondokok abangke chokchiderji lasi ilitum non pensi labangso uwi ki mi tum han labangso chokli chobujo Tirim teram ke cingduk hai karbi e pusar dum ke klem la bangso aron tang mokha pathir nai pu matha si CM sar aningkan wang tame la bangso aron bare mat honghari la bangso ke klem ke dam bang pu asong do phanan kerap ke pibajir dun bomdo si pedeng le thot tame pini dak chengbong along lo dak kheruni along suri phokep sose amuluk chetong si pini honghari asong tumpen labangso kaching room ame alang li CM sar bulo je Karbino Thomas Council pen alang li jungjung pen tami non pranga bang yani honghari adhorom ke pang tang ke pachan ye phanabang alang kai kit me cherap dunji la pen alang li tum chingki je than kaching wai la bhai lang tum kachuningri lam thedoan ta isi pen isi rapi pajir ponji la pen de Karbino Thomas Council pen non pranga bang yani anta pirethe adorbar along karbi atum chokli jobujo hari labangso asong labangso alo se pangtangi pajari phana bangke cerabdun momji busi alangli lamchak chipi apen sarhala li boro tumbangke religious ko long lo bathau to long amali lahai lam theke lu ton nonoson claim chingrum chidam lupote ilu tumda joyke prabjin ben longpo State Democratic Front ti hekpen HSDF Regional Political Party mahang pathek depen ki preexam constituency along pen semi mai ni ponsi kumti semi sengpon bomlo Lapuson thak thak si kedam tok arkoi ni phainer kep arnis tami lakha engkore hini surupothar MSC consensi ke parlopons along spensbe mai ni ponsi surupothar constituency committee semi sengpon phirlo bangso committee ke sengpon a mailong semi khonsing rong hang pansi mai chphem phupon lapen ki konchun bang sarsing terang pansi alhi tum phan than pachini pon alhi aman pen HSDF TDP konchun bang sarsing terang dihin konchun bang khonsing rong hang women sections amai Jacqueline Ingleng pi organizing secretary sang etron pi atum chitong dun pensi SSDF surupothar constituency committee sengpon lo bangso malang chitong dun pensi don charpen maipu rajen timungop ramsing kling dun maipu bin hanse konchun bang buhiram teront raponchun bang rupsing teron finance secretary ronjit rongphar organizing secretary lapan ki executive member atuma phanse ingbai ponsi arpu pekpon silbangsu surupothar constituency committee ke seng mesen pen pachun pon bogajan pra gypson rongpi karbi long riberta mate ki sengat athegela hanlo nilita prang ke BJP si claim dun bom lo sitami labangso BJP long claim bom sitami niliminata kiduk data joini lapen kavideta joini aja sitami nili hichu claim dun abar sahib delo lasi mathalo non do bom mate non ki seng bom non la SSDF pu labangso a committee along nilitum claim dun pen labangso surbothara dang asapso bak kachi lar doji mini ba asapso kachi lar doji pu nilitum chini pensi othot
pini nilitum labangso Surubothar constituency labangso committee SSDF ba committee nilitum uthot sengpon thulo regional party lapen karbi akhai karbi longri labangso kachirai komji jongsi SSDF jongsi sarkar do council jonghi charilong pulotangte karbi akhai mate karbi along ria dang an kachirai kom thekji labangso ning theklong do lasini lisitami uthot labangso a party along ning samjin pen ba ning theklong pen ba ning klasa pen nili labangso a party along nili claim dam dun lo pini sini litum labangso Surubothar constituency committee ke SSDF Surubothar constituency committee nilitum pinisi ke senga litum ar mukadu ka pen bang phokya bagdoji Pini Karbi long riberta ban ke lan pan sikang ton pagilo do mi thangme kardom